buzima tubayeho tujya dutungurwa na byinshi, bimwe tugaseka, ibindi tukishima, ariko hari ikintu kimwe kijya kiza mu buzima bwacu bugatungurana, urupfu. Wabura imitungo, ukaba wakora cyane, ya mitungo ikagaruka. Wabura imyenda yo kwambara cyangwa ibyo kurya, nabwo ugakora cyane, ibyo ngibyo bikongera bikagaruka. Naho ibyo bidahagije, nta kintu washobora gukora kugira ngo uzure umuntu cyangwa ubone umuntu wabuze, biciye mu mbaraga zawe. Abo tubiziho ni abatubanjirije, aba Lazaro bazurwa na Yesu n'abandi bagiye batandukanye. Saa izi reka ibyo tubireke, twivugire nko ku bikomerezwa byaranze iyi si. Iyi si yaranzwe n'abantu benshi bazwi, bamamaye ku buryo buhagije, ariko nyuma yaho barapfa. Ubu turabibuka, amateka yabo yagiye mu bitabo. Gusa ku inshuro ntabwo ariko tumeze. Uyu munsi umuntu wese uzi izina Papa Francisco ubu ari mu marira n'agahinda kenshi, cyane cyane ab'idini rya Katolike ku isi. Uyu yari umuyobozi wa Katolika zose zo ku isi, mwese murabizi, Papa Francisco. Uyu ntago wakibaza ko uyu munsi ku itariki 21 n'uyu mwaka aribwo yarangije urugendo rwo ku isi rwo kubaho. Umukaridinari yari afite imyaka 88 y'amavuko, gusa yari amaze igihe kirekire ku iyi ngoma y'ubutegetsi. Yaje kurwara indwara y'umusonga, ariyo aka kanya imukuye ku iyi si. Gusa ku itariki 14 Gashyantare mu mwaka wa 2025 yajyanywe mu bitaro bya Gemelli i Roma. Nyuma y'icyumweru kimwe arwaye bronchite, yaje gukomera. Icyo gihe abaganga nibwo baje gusanga afite uburwayi bukomeye cyane bw'ubuhumekero mu bihaha byombi. Yaje guhabwa imiti harimo za cortisone, ahabwa na za antibiyotike, ndetse ahabwa n'umwuka w'inyongera wo guhumeka, oxygen. Nyuma y'urupfu rwa Papa, hatangajwe ko intebe ya Papa yasigaye idafite icyicaro, sede vacante. Karidinari Kevin Farrell, ushinzwe imicungire ya Vatikani mu gihe cy'inzibacyuho, niwe wemeje urupfu rwe ku mugaragaro. Imihango yo kumushyingura izamara iminsi 9, aho hazaba amasengesho n'andi masakaramentu yo kubanza batanga ibitambo mbere y'uko ashyingurwa. Kugeza ubu nta musimburwa uratorwa. Hazabaho inama y'abakaridinari conclave izateranira muri Chapelle Sixtine hagati y'iminsi 15 na 20. Nyuma y'urupfu rwa Papa, aho abakaridinari batarengeje imyaka 80 bazatora umusimbura we. Bamwe mu bakaridinari bavugwa ko bashobora kuzamusimbura barimo nk'uwitwa Karidinari Pietro Parolin. Uyu ni Umutaliyani. Undi ni Umunyafilipine, bamwita Luis Antonio Taga. Undi nawe ni Umutaliyani, bamwita Karidinari Matteo Zuppi. Uzatorwa azagaragazwa ku mugaragaro ni ijambo Habemus Papa, aturutse kuri lojiya y'abasirika ya Mutagatifu Petero. Uzimikwa azahita atangira no gutanga umugisha we wa mbere. Gusa n'ubwo uyu nguyu wari uriho bita Papa Francis, twagenda tutakubwiye bimwe mu bigwi yakoze cyangwa amateka yamuranze nk'umuyobozi wari uhagarariye Katolika ku isi. Saha gusa ni Roma ndetse no mu Burayi hagiye hatandukanye, cyane cyane nko mu murwi Vatikani. Gusa Papa Francisco George Morio Bergoglio, mbere y'uko aba Papa yari afite ibigwi bikomeye, yaba ku buzima bwe bwa gikristo n'ubuyobozi yari ahagarariye muri rusange. Hari ibigwi bikomeye byaranze uno Papa Francisco. Dore nko mu bigwi bikomeye yagize. Uyu yagize kuba yarabaye Papa wa mbere wa Amerika y'Epfo. Uyu yaciye agahigo k'umupapa wa mbere wavuye muri Amerika y'Epfo, muri Argentine. Akaba n'umupapa wa mbere utari umunyaburayi mu myaka irenga 1200. Yabaye na Papa wa mbere w'umujezuwiti, umuryango w'abihaye Imana uzwiho kwigisha ubukene no kwirinda ubutegetsi bw'isi. Ikindi, azwi nk'umuyobozi wicishije bugufi. Ikindi cyaranze Francisco, yaranzwe no gushyira imbere ubutabera n'impuhwe. Uyu mugabo yavuze amagambo akomeye ku kurwanya ruswa, ubucakara bushya n'ubusumbane. Si ibyo gusa, yabaye n'umuvugizi w'ibidukikije, aho mu mwaka wa 2015 yanditse inyandiko Laudato Si. Iyi
inyandiko yavugaga ku kurengera ibidukikije n'uruhare rwa Kiliziya mu kurwanya ihindagurika ry'ikirere, mu ndimi z'amahanga aribyo bita climate change. Uyu mupapa yari papa w'ubwiyunge n'ubworoherane. Yagerageje kwegeranya amadini agiye atandukanye no mu mishyikirano n'Abayisilamu, Abayahudi n'Ababudisite. Ndagushimiye wowe wari uri kumwe nanjye, nawe ubutaha. Icyo usabwa ni ugukora subscribe, share na like na comment, wabikunda ugafungura ako kazogera kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi, umenya amakuru agiye atandukanye kuri uyu muyoboro mugari w'ibyegeranyo. Urakoze, ndagushimiye.